Imanalla, ñukanchimi kapanchi Asociación Quichua Kamak Sisari. Ñukanchikunaka Quichua Shimita sinllachishpa kawsachishpa kamashpa katichin mashikunami kapanchi. Sisari Raimi Killapi. La Asociación Quichua Kamak Sisari participa en la actualización de la Agenda Nacional para los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, realizada en la ciudad de Otavalo. Kay paktarikunaka Otavalo kitipimi paktarirka. Kaymanga shika kitijipa pushakunami kumbarka. Shinallata ashtawan tamimahukuna. Yachahuy wasimanta kunapas chaypi karka. Sisarita nanakuyka. Shinallata políticas públicas, políticas lingüísticas, riashka kamachikuna kawsaypi paktarichun nishpami mañarka. La Asociación Quichua Kamak Sisari imparte talleres de empoderamiento lingüístico dentro de la interculturalidad en la ciudad de Cayambe, en el Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres. Cayambe llaqtapi Quichua shimi imashinata muturishkakan kawsaykunata. Kay achakuykunapika imashinata Quichua shimipa kawsaykunata riqsichirka. Imata shinanakanchik Quichua shimi hatunyarichun shika kuskakunapi. Kay achakuykunapika yachakuq mashikuna, yachachik mashikuna kumbashpa yachakushpa karka. Kay sumaq yachakuykunaka partarikami Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres yachana ukupi. Desde la Asociación Quichua Kamak Sisari se está realizando transmisiones en vivo por la página de Facebook con el segmento Shungu Rimay, donde se está dando a conocer a los diferentes ámbitos que trabaja por la revitalización de nuestra lengua quichua. Sisari yukumanta Quichua shimita hatunyachina, riqsichina, yuyaywan yalishka chillay punllakunamanta Shungu Rimay uyari pachata uñachishkanchik. Kaypika shikan Sisari ukupi hiparukunata riqsishpa katishkanchik. Shinallata Quichuata kawsachishpa katik mashikunawan rimarishpa katipashun. Convidashka sakiripankichik kikinguna ñukanchik Shungu Rimay pachaman.